Selamat pagi guys. Kita bertemu kembali di acara mancing mania. Bukan mancing mania, tapi mancing di kolam. Dan ini adalah UU. Ya. Mau mancing apa hari ini, U? Nila babon. Banyak ikannya, U. Banyak. Ini ada Denny. Halo guys. Kita sedang berada di mana nih? Mancing mania. Kita ada di Sapan guys. Kita Ya. mancing lah. Ya, benar. Oke. Main ke surprise. Ya. Ini sebenarnya kita berada di tempat peternakan koi, guys. Tuh, ikan koinya besar-besar, guys. Bisa dilihat. Wah, ini yang paling besar nih, guys. Mantap. Ini peternakan koi yang sudah besar-besar di sini. Wah, ini tempat pendidikannya, guys. Wah, banyak sekali, guys. Wah, nggak nenyom tuh, nenyom. Kita saksikan sebentar lagi, guys, mancingnya dengan UU Denny. Denny lagi mempersiapkan jejer, guys. Ini cuma dia nggak ada kebelul. Busuk-busuk tepung tuh. Beak, guys, upana oge beak. Aing mah. Kakinya gimana? Hanya guys diberi umpan kayak gitu guys. Panadae laukna ge nyangut. Strike una can strike Tah. Urang rek nanya, ayo nanya. Lauk naha ti peuting teu sare. Nah, lauk mah guys saat pernah istirahat ya guys. Naha lauk ti peuting teu sare. Ngarona juga nama. Lain, soalna mun lauk ti peuting sare cek lauk. Halo do guys, halo do Ampura. Nang nyambut. Wih. Trek. Strike guys, Tatang cili, strike. cili. Babon 5,5 kilo. A few moments later. Dua menang dua, bro. Lur. Tengah goreng garing, lur. Buat pemirsa yang ingin mancing, Yo. bisa hubungi kami karena kami menyewakan lapak di sini. Jadi jangan menang naon deh. Impun. Udul jeung ngopi. Denny buka bisa. Kita goreng langsung ya, bro. Oke. Yuk. Saatnya Lanjut. makan siang. Saatnya makan siang, guys. Sekarang kita lihat Jadi nu ngabersin. menu masakan anu rek dipasak Kang yang ngaliwat pasak hari ini. Menu-menuna guys.
Jengkol separapat cukup. Sambeleun. 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 Lada, ya lada. Tahu gila tempe jeung kerupuk. Mari kita masak. Padahal lah. Jangan Den. Lauk nasi menang. Menang lauk dia dikerik tuh. Menang masak. Menang lauk dia menang. Menang masak. Papal. Tadi sarekeun itu gugu. Tadi nu disarekeun we Den. Sarekeun nih no. Nih pohonnya Den. Nah, pokok selai. Kenaon, Bu? Nyen, ya gu, hawu, pembakaran. Eker, nyen hawu, guys. Di Deni, Lalap, kangge, cocok sambal. Dapat lalap guys. Dari kebun sendiri guys. Lalap guys. Tahun itu tuh. Lalap. Daun sampe, daun gedang guys. Daun ramidang guys. Oh, kita goreng tempe sekarang. Buat sambalnya lur. Duh, agak lolong ya. Ingatana kadi teh, tempokkeun, angkat ingatana. Oh. Buat sambal. Sambal. Mantap. Cabena. Sedang meracik sambal. Ini kita berada di daerah di lingkungan pesawahan guys, di lingkungan alam yang sejuk dan asri guys. Kanan kiri itu sawah guys. Mantap lur. Jengkol lur, jengkol dah. Oh. Tuh, menit.
Barau guys. Mana lauknya? Tah guys, melikeun ka barau kieu. Beres. Kari ngagoreng Oke guys. guys, oke. Mantap. Biar. Tahu ya. Buyan. Ya tutorial lauk ngauyahan ala Deni. Ngauyahan. Lauk teh kieu ku Deni mah. Den, kieu atuh. Yeay. Yeay. Denny teh Cep, seorang chef guruna Cep Udin urang. Cep masak. lulusan akademi masaknya baheula teh. Kata boga, kita ke boga-boga. Masak lu ah. Oke guys. Coba Den. Woi. Tiga deh Den. Sip. Lauk nalur. Masak di alam guys. Kita akan sajikan makanan ini dengan sempurna guys, Dipersembahkan dengan hati yang paling dalam untuk anak-anak tercinta. Banyak guys. Inilah Chef UU yang menjadi idola para wanita di seluruh Indonesia. Iya satang nu tita tadi ya bagian sambal. Den awas Den itu Den gocekeun Den. Edek yang sambal naon ieu teh? Bajak laut. Sambal bajak laut. Enak wae teh sama laut. Ah. Sambal na, woi cabe na, cabe naon ngaranna ieu teh? Cabe domba. Cabe domba. Asal laut kan guys. Dua lagi. Wah, bener. Terus, Ini sambal ala satangnya. ya, iya sambal ala satang. Amuradul tapi ngeunah sih. Jujur we urang mah. Aja kalau urang teu meunang bohong, si dosa. Terus eta teh bahan-bahanna naon wae? Tambahna Iya ulekan satang ya. Wih cabena kuat kabareureng gitu. Kesang kuat kalamukot gitu, luhur hanap. Tang, nya sambal teh aduh. Yuk, menu sekarang udah matang, kita makan. kok ditamrukeun gitu sih Denny. Iya pandalan mah lalap. Lalap jengkol dan sambal. Guys.
kumaha ngawapna? Ujung daun gedang. Ah, Daun gedang. nikmat Den. Kau ngawapna kumaha ngawapna? Cocok. Wis, mantap. Aduh, kumaha Pak Haji nikmat Pak Haji? Nikmat. Aduh, eta mah huluna Pak Haji eta. Dagingna Pak Haji. Oh, kuapkeun Pak Haji lah. Wis, mantap Pak Haji. Nah, bisa jangan kuap gitu. Alhamdulillah, seep, Mantap. nikmat, Haha. nikmat Pak Haji. Aduh, Pak Haji nyampekeun ka opat alas. Mantap Pak Haji, nikmat. Ada. Aduh, iya daun gedangna